This is part 2 of the Navajo story about how the twins visit their father. Hagondo dati ashkoshi, einilche, dohinapits osbiltashti kajine. Eishin hlato, haachalyago bilcho krachine. Ashike bijayich in ye ashko, denetla bedahye Ye ashint hastin sani lay, hadatni yajine. Int wasik idi hadatni yala jine. Hade lawo ashitsui, nehokade nedo kona rada halnejine. Die nichitra bijin dit aj bijine. Nichitra ye do zit era halnejine. Bijin hoye nahalnejine. Arat sigajilchi gides quido hanil joljine. Nichje nat ohye nichido gal. Biniye nichedo je. Akwat zadi zadoje halnejine. Tigajilchiye hajat aki bijishja dota najdit ajjine. Najot ashint assa sanalay hada nanadzajine. Sa hada nanadzalajine. Int nahude nijine. Nehokade nedo kona rada. Hadenshwo ashnigo nahodel kijine. Nichi nichitra bijin dit aj bijine. Nichitra ye dojo bai ol ye nahodetne. Aro ahalne nleide ethin tla nishnachiko tahadithin. Tla nishlachiko tahadithin. Nishlachiko tahadithin nikita to ashlako. Ajrota. Hagoshi bijinigo da najdit aj. Nle altazthin ye dijina aj. Dota khodo nidye gone dajdi aj jinne. Dot ehego jo ash. Khatila biniyedo da nihilnila jinigo jo ash jinne. Khodina go anna jelinigi nata nijdet in. Int had silibitsi bijat atolla bao hake ye gal jinne. T'anash jo ashko na khodo nago nata ne najdet in. Int had silibinisa selin la jinne. Khashin zachit ninajit aj got an ninajdet in. Nt had silin zade hake ye galchine. T'anashjo ashko nahodo nago nat an ninajdet in. Nt had silits ida altskobitsi igay. Do bigish hazlin le ye galchine. Di binina do da nihilnila. Jinigo nanjit aj jinne. Nat anjot ashko. Aninja ashinjot lel. Nlejin ejit aj jinne. A teen, altajago dahaditin yedij ejit aj. Dokhojugo hodot nid yegonet dajdi aj jinne. Eishin benina dish jinde. Bilhaji aj ekere na rahagi. Altsebitsi yiga jinne. Arashi denel hada na has kajinne. Ako, ta hada ha kahagi Haje dojo bata dahalni go holtahalne jinne. Arat arole hadayinil do holtahalne. And later, nije kotzago kodo nil hod nigo jo ashjine. And that's the end of part 2. Stay tuned for part 3 of how the twins visit their story. And this is a story told by Marilyn Dempsey. Have a nice day.